So you're born on the cusp, or it's a run of bad luck. But it's bigger than us, it's bigger than love, and it's underhanded. Participantes, amigos, vamos a empezar el último panel de este día, que va a focalizarse sobre las comunidades locales y los impactos y la capacitación para las poblaciones locales. Este panel tiene 4 intervenientes, ponentes, que van a hablar, y antes quisiera mostrar algunas fotografías. En este panel hay 5 aspectos relacionados con las comunidades locales. El primer aspecto es el de los linkages. Esto es los impactos sobre el desarrollo en las poblaciones locales. Aquí se ve en esta primera fotografía donde se ve nuestro amigo, our friend from Luis D'Amore. It is in Mardin, in Turkey. And what can you see? This city is 15 kilometers from Syria, 50 kilometers from Iraq. And what can you see? This city is a kind of example of how to develop linkage from tourism. What did they do? They have a strong heritage, but as well with financial, with investment, they could develop a good linkage with gastronomy and local product. And you can see that it is a global product now, culture, gastronomy, but that depends from the investment. You can see a photo when you can see the old part of the city. And you can see that they invest to harmonize all the shops and so on. So now it is very attractive, even at a level that a big, important destination such as Turkey. Second photo, I have to put here. It's here. What can you see here? This is the second point of our session, is leakages. And here, what do you have? You have a touristic resort, luxury touristic resort in the desert in the Emirates in Abu Dhabi, at 200 kilometers from the city and in the middle of the desert. And what can you see here? You have trees, you have green, and you have this hotel. All this development of tourism is based on leakages. Nobody comes from the desert, only the view. So one of the questions for our panel is, do we need to avoid all kinds of development such as this one? Because it is based on leakages. Because if you are in the desert, you have nothing. So even local populations, they don't have nothing. So with that, they can have some employment, they can have some kind of better life. And so this is one of the problems, because it is one of the worst cases of leakages. Here, we have something similar as where we are here in Victoria, in this very nice, very beautiful Congress Hall.
But what do they do in Colombia, in the city La Mesa? You know that the capital of Colombia, Bogota, is always cold, between 15, 18 maximum degree. You do 60 kilometers and you are in La Mesa. And they decided, and nobody goes there, and they decided to develop a production linked with sustainability on Congress. But the Congress is in an open space. You have a small view of the place for Congress. And what are doing the people going to this kind of Congress? They enjoy the view to the photo you can see on the top. So, is it a way for sustainable development of tourism? I know this Congress Hall in Vitoria is okay, zero emission. But is it the way for everybody, for every part of the world? Or is that an alternative? Fourth, we have consumption. Consumption means the links between the tourism development and development of other sectors. And here you have the city of Yantai in China. What can you see? Yantai is not very well known in terms of tourism, but you have the seaside, you have the vineyard, you have the cherry, the agriculture. And what do they do in this part of China? That not only they provide the local product for the tourism chain, but they organize that the tourists can buy with good packaging, for instance, the cherry, to bring them to their home. So there is two impacts. One impact direct, that's consumption from the tourists during the stay, and then they bought. And it is not only industry agroalimentaire, it is the raw product. Because I know that in Spain, there is a lot as well of souvenirs that belongs from agriculture and so on. And last is here. Can you imagine? This is a part in the middle of the French Riviera. And what can you see? Only nature. Because it's a place for protection, for conservation, and not for investment of tourism, apart some villa, a little bit in some part. But this is a kind of attractivity, and this is, it seems, perhaps, one of the most relevant way to adapt tourism with local population. Because in the French Riviera, there is a lot of local population. It's intensive local population. And of course, the problem is to avoid conflict between tourism and local population. And this kind of consideration is a way to show to the local population, well, okay, it's a massive development of tourism, but you can find some site where you can be such as very far away. So for our debate and our thanks for our panelists, we have 5 points: linkage, leakages, production, consumption, and preservation for the local population, but in relation with development of tourism. So I am very pleased to ask now our colleague from the Responsible Tourism Observatory, Jordi Ficapal, que viene de Barcelona, pero hemos hablado aquí en basque.
No sé si Jordi va a hablar en catalán o en otro idioma. Tiene la palabra. Gracias. Gracias, François. Con su permiso y como los profesores estamos acostumbrados a hablar de pie, pues voy a hablar de pie. Y además, François nos ha pedido durante la comida que hiciéramos los mejores de nuestros esfuerzos para mantenerles despiertos. Por lo tanto, ahí vamos. Haré la exposición en castellano, como es obvio, aunque me gustaría saludar, pues desearles buenas tardes y también en euskera, arratsaldeon. Y a partir de aquí, empezar con una confesión. Yo siempre había creído que yo, en esto del turismo responsable, era un idealista. Pero como esta mañana Luigi Cabrini nos ha enseñado que los idealistas son vegetarianos y van en bicicleta, pues he entrado en una crisis profunda y he pensado, debo ser un pragmático al final, entonces, porque ni bicicleta ni vegetariano, ¿no? Entonces, aprovechando este nuevo yo pragmático que les acabo de presentar, voy a intentar exponer brevemente unas reflexiones que hemos elaborado desde el Observatorio de Turismo Responsable que dirijo en nuestra facultad de la Universitat Ramon Llull, y a partir de unas investigaciones recientes que hemos podido hacer en el contexto catalán sobre el modelo de gobernanza, sobre los campos de mejora para el modelo de gobernanza turística en Cataluña. Es una investigación que hemos hecho con directivos públicos del turismo, los responsables de la estrategia turística de algunas de las principales marcas turísticas catalanas, esto es decir, los directores de los patronatos de turismo, el director de la Agencia Catalana de Turismo, y luego también con los directivos o los directores de muchas de las oficinas de turismo de Cataluña, es decir, los responsables del front office, del núcleo operativo de la política turística en Cataluña. Y ahí hemos aprendido una serie de cosas, junto con otras reflexiones que hemos aprovechado de otros académicos. Y como sé que el tiempo va a ser muy estricto, les hago el resumen con los highlights al principio y así, si no me da tiempo de explicarlo todo, queda claro. Son 4 puntos, son en realidad 3 puntos para esta estrategia, que es la idea que les vengo a presentar, una estrategia de desarrollo de un nuevo modelo de gobernanza turística, de lo que podría ser un nuevo modelo o nuevos modelos de gobernanza turística en territorios que de alguna manera puedan poner en el corazón de su agenda la comunidad local, para recuperar el protagonismo de la comunidad local en este modelo de gobernanza. Los 3 ítems son los siguientes. El primero es, todo es nuevo, porque ya saben ustedes que el marketing dice que todo tiene que ser nuevo, que las cosas viejas no sirven. Bueno, pues son todo cosas nuevas. Primero, nuevas narrativas. Segundo, nuevos objetivos y métricas. Tercero, nuevas formas de organización de las relaciones. Y por último, la cuarta, que es un transversal, nuevos liderazgos. Y paso a exponer brevemente cada uno de estos 4 puntos. Vamos a ver hasta dónde me permite el chairman llegar. Primero, nuevas narrativas. Es que la narrativa tradicional de los beneficios económicos del turismo ha perdido poder explicativo para las comunidades locales. Les resulta ya insuficiente. No les basta que digamos que el turismo genera riqueza. El lema archiconocido de la OMT, Tourism enriches, es insuficiente ahora ya. Nuestras comunidades locales nos piden más. Dicen, no me sirve solo que me expliques que el PIB crece y que el turismo representa este 9, 10, 11% que representa en los diferentes territorios, sino que quiero saber qué pasa con este PIB que crece, de qué manera lo empleamos esta riqueza que genera el turismo. Y no me sirve solo que me estén ustedes explicando que genera ocupación, porque también estoy preocupado por el tipo de ocupación que genera. Por lo tanto, esta narrativa, que aun siendo cierta, ha sido la que hemos estado desarrollando durante estos últimos 30 años, ya no tiene el poder de convicción ni de explicación que tenía antes, porque la sociedad se ha vuelto más compleja, los ciudadanos son mucho más conscientes de sus derechos y sus deberes y demandan más de las administraciones públicas, también las turísticas. Por lo tanto, hay que generar una nueva narrativa.
Y esa nueva narrativa habrá que basarla entonces más en conceptos más atractivos, más cercanos al propio ciudadano. Es que quizás la clave del discurso es cuál es la generación de valor público que hacemos desde el turismo, las administraciones públicas y las administraciones turísticas. ¿Cuál es la relación coste-beneficio que conseguimos para nuestros ciudadanos con la actividad turística? La narrativa tiene que ir por ahí. Otro elemento de la narrativa, de esta nueva narrativa, los aspectos sociales y medioambientales del turismo. Los hemos ido dejando, aunque ha ido creciendo la conciencia sobre ello, pero tenemos problemas metodológicos para detectarlos y tenemos problemas metodológicos para explicarlos. Tienen que formar parte de esta nueva narrativa. El segundo concepto, objetivos y métricas, muy relacionado con el anterior. Tenemos como referencia los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Por qué insistimos en métricas exclusivamente de crecimiento de número de turistas? ¿Por qué solo somos capaces de medir la performance turística en estos términos? ¿O parece el principal? Las administraciones hace tiempo que han incorporado en su discurso nuevos elementos, pero luego llega el momento de rendir cuentas ante el ministro de Economía o el que toque y dice, bueno, pero ¿cuántos han venido más? ¿Cuánto ha crecido nuestro Producto Interior Bruto gracias al turismo? Y terminamos haciendo un reduccionismo de los objetivos a solamente estas métricas cuantitativas. Y no somos capaces de incorporar estas otras métricas. Los objetivos de desarrollo sostenible son una perfecta inspiración. El concepto que os he explicado antes, que he explicado como concepto general, la generación pública de valor desde el turismo, tendría que formar parte de estas nuevas métricas. Necesitamos estos nuevos indicadores que nos indiquen si realmente estamos avanzando en una mejor relación costes-beneficios de la actividad turística para nuestros ciudadanos. Objetivos y métricas. Tercera cuestión, nuevas formas de organización. Venimos tradicionalmente de dos grandes modelos de gobernanza del turismo. Uno, el jerárquico. El gobierno manda, es la administración, y da órdenes de cómo se gobierna esto. Y esto ya resulta insuficiente. Ya sabéis de la complejidad del sector, de lo complejo y amplio y rápido que cambia el sector, y ahora realmente nadie está dispuesto a esperar que le lleguen las instrucciones desde el gobierno central o el que sea sobre cómo se tienen que hacer las cosas y esperar pasivamente a cumplir las instrucciones recibidas. No, es que la gente quiere participar de la toma de decisiones. Pero esto, las empresas, los ciudadanos, todos quieren participar en la toma de decisiones. Por lo tanto, el modelo de gobernanza jerárquico es insuficiente. Y el modelo de gobernanza basado en el mercado también se nos ha revelado insuficiente para satisfacer estas inquietudes de los ciudadanos, de las comunidades locales. Un minuto. Bien. En el último minuto voy a hablar de estos nuevos liderazgos. Es obvio que tenemos que aspirar entonces a líderes que comprendan mejor estas nuevas mecánicas del turismo para que puedan convertirse en los campeones, no del presente, que muchos están aquí, sino también los campeones del turismo responsable y turismo sostenible del futuro. ¿Y cómo tiene que ser un campeón del turismo responsable y turismo sostenible? Si me permiten utilizar una imagen, una metáfora, les diré que un campeón del turismo responsable tiene que ser como un adolescente que le pide a sus padres que le compren un iPhone. Ustedes ya saben que un adolescente es un ser que en un momento dado, alrededor de los 12 años, se come a ese hijo o hija maravilloso que tenías y lo regurgita a los 25, ¿de acuerdo? Eso es lo que es un adolescente. Ya os reís, ya veo que conocéis lo que es un adolescente, ya habéis convivido con alguno, como yo que he convivido con 3. Bien, ¿cómo es un adolescente que le pide a sus padres que le compre un iPhone? Primero de todo, tiene claro lo que quiere, muy claro lo que quiere. Quiere un iPhone, y quiere un iPhone de última generación. No quiere el S5, tampoco quiere un Samsung, tampoco quiere Sony. Quiere un iPhone de última generación, sabe lo que quiere. En segundo lugar, está enfocado, piensa todo el día en ello, no vive. Está todo el tiempo pensando, ese iPhone que no me compran, ese iPhone que no me compran.
Tercero, este adolescente que le pide a sus padres que le compren un iPhone es básicamente perseverante. Perseverante. Insiste, insiste, cada día, cada cena, cada desayuno, cada fin de semana, y por agotamiento nos vence hasta que el iPhone llega. Y por último, este adolescente es ingenioso, se inventa las 1001 historias posibles, enreda al abuelo, enreda a la abuela, enreda al tío, la tía, los primos, enreda a todo el mundo para conseguir ese iPhone y consigue de unos y de otros los recursos suficientes para hacerlo. Nuestros líderes, los que necesitamos, este líder de la responsabilidad en turismo, la sostenibilidad, tiene que ser como este adolescente. No tiene que vivir más que para esto. Tiene que ser capaz de transmitir esto con esa fuerza y esa potencia imprescindible. Si no, las resistencias son enormes y no vamos a conseguir vencerlas. En este sentido, las universidades, los centros de educación, tenemos también responsabilidades en formar, en generar conocimiento, en compartir este conocimiento con todos ustedes y en formar estos líderes del futuro, y este es nuestro compromiso. Gracias. Tengo un iPhone también con un cronómetro. Y a las 7 he cortado, como esto ha podido tener 5 minutos más. Ahora tenemos nuestra compañera de la OMT con un apellido vasco que no puedo... es Adaya Arizmendi. Arizmendi, sí. Bueno, tienes la palabra. Pues, kaixo eta arratsaldeon. I'm going to speak in English, actually. Oops, sorry. Basically, tourism is a key revenue sector for developing and emerging economies. The consolidation of tourism's economic influence has built up its social responsibility and political relevance, with a growing number of countries allocating a stronger mandate to tourism in economic and development policy planning. With a special focus on community, tourism can be conducive to advancing sustainable development from the grassroots level. Community-based tourism involves the local population in the decision-making process according to local priorities. The opportunity to become part of the tourism value chain actively involves host communities in the development process. Tourism thus becomes a catalyst of social cohesion going beyond the immediate impact of job creation. Its positive economic consequences enhance, for example, local government's capabilities, which multiply the tourism impact even further. Examples of positive impacts can be seen through skills and capacity building, increased education, and eventual poverty alleviation. Tourism specifically supports local economic development through diversification of employment. Each time we travel, we use local transport at a destination or buy products from a local market, we are contributing to a long value chain that creates jobs, provides livelihoods, empowers local communities, and ultimately brings in new opportunities for a better future. Encouraging inclusive tourism to empower local communities is the responsibility and the duty of the tourists, as well as the public and private stakeholders. Before explaining some UNWTO initiatives related to local community empowerment, it is important to mention that empowerment is viewed as both a cause and an effect of community participation in tourism development. When we talk about empowering local communities in the context of tourism, we refer to the process of enabling local communities to obtain the authority to gather resources to meet their needs, make decisions, and take action to achieve social justice. It's important to mention the participation of local communities is not just about achieving more efficient and more equitable distribution of material resources. Participation includes sharing of knowledge and putting the process of learning itself in the service of the self-development of the people. The rapid growth of the tourism sector has contributed to economic development through the generation of income and employment opportunities. Thus, the community has the opportunity to diversify their income by venturing into entrepreneurial activities. The STEP Foundation from UNWTO provides a perfect example of entrepreneurial initiatives for community development by UNWTO. It implements local projects for sustainable long-term poverty alleviation.
By partnering with local organizations and/or the local government, it empowers the local community by reducing poverty levels through developing and promoting sustainable forms of tourism by the community members themselves. Up through October of 2015, 108 STEP projects have been approved for implementation in 41 countries and 3 regions, with 95 projects successfully completed. Here, with the help of training seminars, local people generate a direct income from these cultural tourism enterprises, with each enterprise ensuring that part of the income is used directly for community development. A perfect example of this can be found in our UNWTO Tourism Stories book. This book, now in its 2nd edition, consists of an array of first-person stories from people working in tourism and how it has contributed to improving their lives and the welfare of their communities. I'll now give you an example. A mother of 3 known as Mama from Tanzania had many ideas but absolutely no skills to promote them. In 1994, she was sponsored by a local NGO and trade in entrepreneurship skills and milk processing, later followed by training on promoting her village's culture. With this acquired knowledge, she managed to convince 7 other women to found a women's group to develop income-generating projects. With the help of the initial donor funding, they managed to receive the first 20 tourists in 1998. These projects expanded and enabled her to pay the school fees for her 3 children to university, build a house, buy a car, and through partnering with local hotels, she became their main cheese supplier and was able to invest in her own village by financially supporting a kindergarten, a primary, and a secondary school for the community. This is one of hundreds of successful stories. I would also like to talk about the initiatives from the Affiliate Members Program. For those of you that don't know, UNWTO is the only UN agency with membership from the private sector. The Affiliate Members Program is the private sector arm of UNWTO. The Affiliate Members Program is currently carrying out exercises of public-private collaboration under the umbrella of UNWTO to develop new tourism products designed to benefit the local community. The first example, 365, is a prototype aimed at overcoming seasonality issues by developing new products to attract tourists year-round. Here, the local government and a wide variety of local businesses have partnered together to develop tourism products under one guiding theme. 2 other prototypes currently being developed are focused on shopping tourism and food tourism to benefit the local community. The first is aimed at promoting the development of local products and the design of tourism products around local resources. The second is aimed at the development of local food products as a tourism product and activity. These both involve large-scale training programs for local suppliers to learn about tourists' expectations. As both prototypes are designed to bring tourists to areas not visited, training is essential for remote areas where formal accommodation is not present, and local people will learn how to rent out their family dwellings. All the prototypes involve the local community and local government working synergistically to promote development. Lastly, I'd like to mention UNWTO has led and collaborated on a variety of campaigns that promote the inclusion and empowerment of the local community in tourism. One example, and the most relevant, is the 1 Billion Tours, 1 Billion Opportunities campaign launched in 2012. This campaign serves to demonstrate that with over 1 billion tourists traveling the world today, each responsible action multiplied a billionfold forms a powerful global movement for the planet and all people. For example, if one international tourist buys a local product today, they support the community they visit through income and jobs. If they use the same hotel towel tomorrow, which I hope most of you did, they'll be saving energy and water. Now imagine if 1 billion people did that same thing. Furthermore, World Tourism Day 2014 drew special attention to community development as it was selected as the theme for that same year. This focus was chosen to be in line with the global transition to the Sustainable Development Goals, the United Nations Blueprint for Universal and Global Sustainable Development for 2015 and beyond. Sustainable tourism development and local community empowerment is a shared responsibility between all tourism players, from locals themselves to tourists and public and private sector. Projects should be focused on increasing linkages, reducing leakages, and promoting responsible consumption and production. Eskerrik asko. Thank you. Thank you. WTO is doing so much that you need 7 hours, not 7 minutes. Thank you. Now, our friend from La Palma, Señor Antonio Samblas, Director de La Palma Biosphere Reserve.
creo que hay un... Sí. Bueno, en primer lugar agradecer a la organización ITR, el Gobierno vasco, el Global, la amable invitación para estar aquí y además estar aquí como reserva de la biosfera. Me gustaría situar que las reservas de la biosfera son espacios de encuentro, son espacios de concertación y son espacios de encuentro y de concertación para profundizar en lo que es las estrategias de sostenibilidad en territorios en donde se produce una simbiosis entre las personas y ese territorio y donde los valores identitarios, personales, ambientales, culturales son los que se ponen en alza. Va a corresponder explicar un poco cuál es la estrategia que hemos desarrollado en materia turística desde una perspectiva de La Palma como Reserva Mundial de la Biosfera. Estamos hablando de un territorio de apenas 728 kilómetros cuadrados, con 86.000 habitantes, con dos elementos claves que influyen en el PIB productivo, entendiendo lo que es la agricultura de exportación con el plátano y con el turismo. Una foto fija es esta que habla de los datos que podemos estar manejando a nivel de turismo, que son esos, son datos y el Jordi Antis desde el observatorio explicaba la nueva cultura en la que se ha de entrar en este contexto. Pero también desde el punto de vista estratégico nos hace falta saber cuándo vienen, de dónde vienen, a quién le compran el viaje, de qué nacionalidad son, si vienen en verano o vienen en invierno, qué actividades hacen, a quién se las compran, porque eso nos va a permitir elaborar una estrategia de desarrollo de ese destino. Pues bien, para el tema del turismo tenemos que tener claro una cosa, es una industria y como industria tiene que tener beneficio y consume recursos. Por lo tanto, en un territorio como La Palma, frágil, con el 53% de ese territorio protegido, lo único que cabe es planificación. Planificación urbanística, planificación territorial, planificación de la actividad turística, planificación de la formación de los valores que se tienen, de los recursos humanos con que se cuenta. Pero también hay que tener un objetivo. Y ese objetivo nos hemos casado con lo que es el ITR. Es decir, no nos interesa tanto la certificación de La Palma como un destino turístico sostenible, sino lo que es la metodología a aplicar como destino turístico sostenible. En estos momentos estamos en la renovación de esa certificación. Pero ese es el objetivo, lo que es la aplicación. Y nosotros lo hemos articulado en función de una serie de metas. Metas que tienen que ver con los recursos y servicios a ofrecer, con el diseño de nuevos productos, con la mejora de la calidad de los servicios y los productos ofrecidos, o con las dinámicas sociales y las estructuras organizativas dentro de ese nuevo empoderamiento al que antes se aludía. Y en ese contexto hemos elaborado una hoja de ruta que vamos cumpliendo por pasos. En esto, como en cualquier otra cosa, tiene que haber sistematización. Pues bien, Biosphere Destination, Club del Producto Turístico de la Reserva de la Biosfera. Esa es la articulación que le hemos hecho a la metodología del destino turístico sostenible. ¿Y en qué lo hemos concretado? Pues en la imagen gráfica del Club del Producto Turístico les explicaré ahora lo que es. En la isla como una reserva Starlight, en el 2006 lanzamos la iniciativa internacional Starlight, hoy la integran más de 100 organismos internacionales y el producto de observación de las estrellas es un producto principal, acorde con la filosofía de la sostenibilidad de un territorio. Máxime en el caso de La Palma, que alberga el mayor número de telescopios del hemisferio norte. Pero también el producto local. Aquí se sabe del tema del label.
pues el producto agroalimentario y artesanal asociado a esa industria. Y finalmente también hay otro grupo importante que son las empresas que trabajan por la sostenibilidad, pero que no están ni dentro del producto agroalimentario artesanal, ni tampoco dentro del sector turístico, pero que están comprometidos con la responsabilidad social corporativa, que están comprometidos con los valores de la sostenibilidad. Esas son las empresas amigas de la Reserva de la Biosfera, que también forman ese músculo que le va a dar a la Reserva de la Biosfera el liderazgo de ese chico joven. Pues bien, el Club del Producto Turístico es una iniciativa en la que se pretende establecer un método común. Todo está protocolarizado. Ahora pasaré a decirle. Esta es una iniciativa en la que confluimos Tour España, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, es decir, el Ministerio de Medio Ambiente y la Red Española de Reservas de la Biosfera. Y en donde el valor es precisamente ese valor territorial, ese valor que la UNESCO ha declarado como Reserva Mundial de la Biosfera, que son 651 lugares en 120 países. Por el mío quedan 4 minutos. Sí, yo te lo enseño. Es la hora canaria, François. Pues decía, ese es el elemento clave, ¿no? Una asociación estratégica entre la Secretaría de Estado de Turismo, entre el Ministerio de Medio Ambiente, entre las reservas de la biosfera, con un producto nuevo, que la bandera es la sostenibilidad. Y esa sostenibilidad se aplica en un territorio declarado como tal por la UNESCO, un organismo internacional. Y decía que estaba todo protocolarizado. Está protocolarizado cómo es la adhesión de la entidad, en este caso de la Reserva de la Biosfera, y cuáles son los pasos que hay que seguir. Pero está protocolarizado también las empresas, cómo se seleccionan, qué es lo que hay que hacer y cuáles son los pasos que tienen que seguir. Y además está protocolarizado también cómo va a ser el trabajo conjunto entre las reservas de la biosfera y las empresas, a través de un plan de acción conjunto y un plan de mejoramiento continuo del propio sector. Con eso, ¿qué es lo que creas? Ventajas, oportunidades, posicionamiento comercial dentro de un mundo terriblemente competitivo como es el mundo o el sector turístico, pero también de obligaciones y recomendaciones dentro del marco, o tomando como base, la sostenibilidad como elemento estratégico dentro de esto. Al final, a nivel de resultados, tenemos algo más de 180 empresas dentro del sector turístico, algo más de 104 productos agroalimentarios y más de una cincuentena de entidades artesanales. Hemos creado 3 productos turísticos nuevos: La Palma, una ventana al universo, que es el de la observación de las estrellas, el paisaje como elemento estructurante y vehiculador de la estrategia de sostenibilidad, o La Palma como reserva de la biosfera. Se han creado nuevos paquetes turísticos, se han elaborado las guías de los recursos y las buenas prácticas ambientales, o la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al propio sector. Actualmente, pues, a nivel alojativo tenemos 11.000 camas. En estos estamos en prácticamente una cuarta parte del tema alojativo. También no pueden entrar todos. Esto es un club, y un club de alto nivel, en donde lo que se le dice al turista se cumple, con restaurantes y dentro de estos tematizados con el tema del cielo, o tematizados con el tema de las fiestas, como pueden ser los indianos. Oficinas, empresas de actividad turística. Este es un modelo de paquete turístico de fin de semana. Bueno, al final, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos hablando de la aplicación en un territorio frágil, insular, Reserva Mundial de la Biosfera, de una estrategia de sostenibilidad, de una industria que come recursos y que requiere de beneficios, y que no está para muchas cosas, sino que está para eso, y que dentro de eso lo que cabe es la planificación, y la planificación con un doble concepto. Por un lado, el desarrollo sostenible,
Pero por otro lado, dentro de este, que es clave dentro del Producto Interior Bruto de la isla, la sostenibilidad de ese desarrollo turístico, de ese que tiene como base los fundamentos del destino biosfera, ese que tiene como base los fundamentos del programa MAPI y de las reservas de la biosfera, ese que tiene como base los fundamentos del desarrollo sostenible. Y en ese camino es en el que estamos. Gracias. Muchas gracias. And now we have our last speaker for this afternoon, Richard Denham, who is director of the tourism company. Thanks you very much, and you have the floor. Right, thank you very much, Francois, and thank you everybody for a very long day. I'm your last speaker, you'll be perhaps pleased to hear, but I hope not to keep you too long. I'm Richard Denman, I'm a consultant from England. I run a small consultancy practice called the Tourism Company. I'd very much like to thank the organizers for inviting me and for allowing me to come. In fact, I only became available to attend this event, I think 2 or 3 days ago, so thank you very much indeed for fitting me in at the last minute. It's really great to be here. I've been working for many years, particularly on destination management and sustainability. I've done a lot of work for UNWTO, for the European Commission and various other clients over the years. And I have worked individually in a lot of countries around the world. Quite a number of those countries have actually been in Europe, both in Eastern Europe and in Western Europe, Central Europe, but also in a lot of developing countries. And I think it's quite important that what I'm going to say now, I feel is very applicable, both in developed European countries, for example, and in developing countries. And it's very important that our charter that we are creating here is relevant to all kinds of countries. And so it's important to reflect that there are a lot of principles that are relevant across the board. So empowering local communities, what do we mean by that? I'm just going to summarize 1 or 2 key points, and I think some of what I'm going to say is reflecting a few of those introductory topics that Francois mentioned at the beginning, and also some of the points that the other panelists have come up with. So first of all, I'd just like to think very briefly about what might local communities want from tourism. And this is an important question when we think about their empowerment. First of all, clearly, we're talking about economic benefit. And what are we including here? We're very much including employment. We're talking about jobs. We're talking about jobs for local people in tourism businesses in their locality. We're also talking about jobs in the wider economy. Francois was talking about linkages and avoiding leakages. And a lot of what we're talking about here is actually trying to generate more employment, more spending in the supply chain, if you like, of tourism as a very important part of the community benefit, if you like. And we're talking about small businesses being formed by local people in their communities as well. And I think it's very important to remember that when we're talking about the local community, an awful lot of those people in the local community are also local tourism businesses. And businesses need to feel that they're part of the local community and vice versa. But we're also talking about, obviously, other than economic benefit. We're talking about the way that local people can benefit from tourism, from the infrastructure and so on that it brings. There are many examples, particularly in developing countries,
where tourism has enabled there to be investment in roads and in access, in water supply and so on, which local communities can benefit from. And it's also about that cultural dimension. It's about what tourism can do to enrich a culture of the place, the recreational opportunities as well, that then become available to local communities. So lots of benefit, but as we are aware, there can be quite a lot of negatives as well. And what might we be talking about here? Well, some of this is well known. We can be talking about congestion. We can particularly be talking about competition for scarce resources, competition for land, for water, and so on, and about cultural degradation. Again, a topic which will be familiar to many of us, and I won't go into detail. I would also just like to say that sometimes the negatives can be to do with poor tourism, and particularly where tourism is not being a good employer. In 2005, I wrote for UNWTO and UNEP 12 aims for sustainable tourism, and one of those was called employment quality. We have to be very conscious that if we're creating jobs in tourism, they must be good jobs. So conditions of employment and so on, I would say, is very much a sustainability aim. I was conscious today when I arrived here, there was a demonstration outside, which I understand was something to do with conditions of employment in the hospitality industry. We need to be very aware of that when we're talking about sustainability. So at the end of the day, we need to address those negatives and focus on the positives and have a balanced approach. So how do we achieve that? Well, I would say that essentially what we need to empower the local community is effective governance. We've heard quite a bit about that already. Effective governance, effective planning, and effective management at a local level. So thinking first about those issues of governance and structures. Fundamentally, I believe that the international and national levels of governance must support good, effective planning and management at a local level. Having thought that, I was very pleased to, here we go, turn to the draft of the World Charter for Sustainable Tourism +20, which we're going to be thinking more about tomorrow. And I'm pleased to say, read something from this that I think is very relevant to what I'm meaning here. It says, planning should be developed through a participatory process, including partnerships at local, national, regional, and international level. The national and sub-regional levels should coordinate and interact with the local level to ensure that all stakeholders, especially local communities, can influence how tourism is developed and managed and agree on priorities. So supporting the local level is really very, very important. And at that local level, basically what I believe is needed is strong local authorities who understand tourism, working with local tourism business who then network together, and with civic society. And that civic society dimension is very important, particularly, again, in developing countries, but also more widely. And that should involve local NGOs and traditional local structures who represent some of those local needs that sometimes individual local people can't necessarily articulate. And that kind of structure is really important, and I found it working well throughout the world. For example, in Europe, I'm involved, I have been for many years, with Europark, the European Federation for Parks and Protected Areas, and we have got a principle that sustainable tourism in protected areas should be governed by a coming together of the local authority, in this case the protected area authority, tourism businesses, local community representatives and conservation representatives, and that kind of partnership is very important. What does that partnership then need to do? Well, basically, it's about planning. We need to have sound destination management plans that are delivered by those people working together.
Now, in the United Kingdom, in England, I worked with Visit England to set out a methodology for this, which involved understanding the context of tourism to start off with, then very sound consultation with the local community, with local people, and that's really important. Identifying together the priorities and direction, turning those into action plans, and then crucially monitoring those action plans so that at the end of the day, we know what's been achieved and that can be fed back and lead to change. So that's vitally important. And I would just leave you with 3 key points. First of all, at that local level, we must make sure that local authorities increasingly have the skills and capacity to deliver. There's been a lot of devolution of tourism, particularly, for example, in Africa, to the local level, but hey, the local authority hasn't got the skill. We need to make sure that the skill is developed there locally. Tourism businesses vitally have to participate more than they've done before in local destination management. And finally, we must be encouraging local people to celebrate their local culture with visitors, to engage more with them, to work with them, to celebrate the heritage through events, through gastronomy, and all the kinds of things that we're enjoying so much here in Vitoria. So that's what I think is relevant really around the world. Thank you so much, Richard. Thank you. Thank you very much. So we are coming to the end of the day. We have some moment for the question and debate, but before that, look at that here. It is sustainable tourism plus 20. Cipriano provide me again, because I had before, of course, the charter. In this charter, there are 55 points. And I would like to thank you for all this organization, but it's very short. We have today and tomorrow, and this night. And we have to evaluate, because we are at 20 years. We have to evaluate these 55 points to check if all of these points are still relevant, if we need to add something, if we need to put some of these points away. So this is what we are doing now. And all the very relevant presentation that we had today and to this panel will help us to evaluate these 55 points, to tell that this sustainable tourism charter plus 20 is really here in Vitoria, in the Basque Country, a new point for the future. But before that, the floor is now for the debate, so you can have the floor, everybody. Puede hacer preguntas y bueno, vamos. Más que una pregunta, yo quiero ser el adolescente que quiere un iPhone, así que voy a ser ingeniosa. Entonces, aquí me ofrezco para que se me acerque quien quiera. Yo represento una pequeña asociación de empresarios de la montaña palentina que estamos luchando por comenzar en este mundo del turismo sostenible. Así que si a alguien se le ocurre alguna manera de ayudarnos, aquí estoy. Gracias. Bueno, ¿hay otras preguntas? Luigi. Gracias. Voy a hacer la pregunta en inglés porque es for Richard Denman. I think you alluded to, I think, a very key point on the difference and similarities between
development and communities empowerment in developing and developed countries. And I think that in the developed countries, you made an example, national park, which is somehow, I would say, a bit of an exception. But when we talk about tourist development in a traditional developed country, in a city like this one, or in a city like Rome in Paris, the concept of community empowerment, in your view, still applies? And if it does, how? Because we're not talking about a village where you can clearly have a structure of a local authorities. We are talking about a much more diffuse, I would say, social stratification. Is that concept still valid in a developed country? And what kind of adjustment you would like to do, I mean, theoretically, to apply the same principles? I think it is still valid. I would just like to reflect very briefly on an experience we had in London with the Olympic Games. I mean, London, one of the largest cities in the world, but the engagement of local people in welcoming visitors to their city, you know, that was a phenomenon to behold, actually, and it does show how ordinary local people can engage with the whole process. Now, they might not have thought that they were sort of, I don't know, participating in sustainable tourism, but the whole way in which a local population does engage with its visitors is really very important. But I mean, I think also the whole thing about thinking of all the people in those cities who are actually somehow engaged with tourism, whether it's through local employment or whatever else. How do we actually how do we reflect their needs most fully? A lot of that is to do with businesses themselves in those cities, understanding issues about labor supply and employment and so on. So even at that level, it's the engagement of businesses with planning, with better knowledge, getting local people excited, whether they're somebody serving in a bar or people volunteering to support an event like the Olympic Games and so on. Yeah, it is relevant in a big city as well as at a local level. Yes, you have the floor. Maria? Thank you very much. Thank you. I would like to make a question about your understanding about local communities, because I have not heard people talking about indigenous people and how we should engage them. There is a 580 rule that indicates that indigenous people make up 5% of the world population, but they are stewards of 80% of the world biodiversity. So in cases where tourism development happen with indigenous people and where they are located, they have to be engaged. So it's not only the people that live in the city, but also these communities and also these disadvantaged groups, you know, and we are talking about providing also accessibility to not only to tourists, but for people to enjoy tourism places. So I just wanted to make this point, just to raise this subject, because in our point of view, local communities, it's about not only about the tourists, but the citizen, and it's about indigenous communities, and it's also trying to get this engagement of this entire group together and for tourism development plans and infrastructure development. Thank you very much. Yeah, this is a very important point. And after 20 years, and your comment is close from the question from Luigi, we need to think on the definition and what is really local population. Is it indigenous population, such as Indian in Quebec, or is it people living locally? If it is people living locally as well, we must consider that now it's not the same than 20 years ago. If I look to
I am used to go on holidays on the Basque French seaside in Saint-Jean-de-Luz. Who are the local population? There are Basque, but there are people coming from different parts of France and Europe as well, living there, working there. If I take my hometown city, Toulouse, there is a few now native really from Toulouse, but a lot coming from many, many parts of Europe with Airbus industry and so on. So it's time to think and to propose some new way in terms of sustainable development of tourism to look on what is really local population. Cipriano? No, quizá para hacer una reflexión también. ¿Sí? Quizá para hacer una reflexión también de los dos mundos, ¿qué es local community? Cuando nos referimos al mundo, a los países emergentes, o a la Comisión Europea, o en el caso de Europa, por ejemplo, todas las campañas de empoderamiento del poder local se refiere a autoridades locales, municipalidades. En el otro caso creo que es absolutamente diferente. Pongo un caso de empoderamiento de comunidades locales. Un dato nada más. 1.200 millones de habitantes del planeta no tienen acceso a la electricidad. Hablar de empoderamiento de comunidades locales significa, cuando hablamos de turismo, significa empezar por hablar de tener acceso al agua y a la electricidad. Son dos mundos completamente diferentes y posiblemente ahí tendríamos, estoy de acuerdo contigo, que en el segundo caso tenemos que hablar de la gente que vive localmente, de las necesidades locales que son realmente muy primarias. Que son Pero anteriores. esto sobre las comunidades locales pone el problema de la metodología en términos de desarrollo sostenible del turismo con impacto sobre las población, no solo comunidad y población locales. Y lo que se pasa es que después de 20 años parece que tenemos muchísimos ejemplos que son muchos, no todos, muy relevantes, pero de estos ejemplos no tenemos muchas publicaciones de la OMT, de diferentes instituciones, pero parece que no tenemos realmente metodología para proponer una nueva fase más amplia en términos de mejorar el impacto en empowerment para los locales. Quizás, ¿sí? Jordi. En la línea de lo que se estaba comentando ahora, quisiera añadir una reflexión. Yo llevo al tema del turismo desde la cooperación al desarrollo. Yo empecé haciendo cooperación internacional al desarrollo, concretamente en Bolivia, con Intermon Oxfam durante bastantes años. Yo estuve en reuniones con comunidades indígenas guaraníes en el Chaco boliviano, representando a la ONG, que de alguna manera se reunía con los líderes y con la comunidad entera, preguntando a qué quisieran dedicar ellos los esfuerzos que la ONG y los recursos que la ONG les podíamos aportar. Esto es empoderamiento, de alguna manera, esto es participación. Y esto sirve lo mismo para los guaraníes en el Chaco que para los vecinos de Barceloneta en Barcelona. El concepto, de alguna manera, la idea de base es dar a esta comunidad, sea indígena, sean ciudadanos o vecinos, la oportunidad de participar en la toma de decisiones de actividades y de desarrollos y de políticas que les afectan muy directamente. Y esto no es una cuestión de escala, no es una cuestión de si le llamamos tribu o le llamamos asociación de vecinos. Es una cuestión de dar a la gente la oportunidad de tomar, en todo caso, pues la palabra y de dejar claro qué es o cuál es su opinión alrededor de estos asuntos. De acuerdo, pero solo me refería a que el orden de prioridades es distinto.
Sí, Y claro, Luigi, pero bueno, Luigi, sí, sí. Luigi, Bueno, disculpa, François, si puedo añadir perdón, una sí, cosita sí. más, disculpa. Una de las reflexiones que a mí me inquieta más es, proveniendo de la cooperación al desarrollo, es que, claro, cuando estamos hablando de países en vías de desarrollo, de países emergentes, tenemos claro que estamos trabajando bajo un marco conceptual de desarrollo humano y sostenible. Y las métricas son las propias del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando trasladamos esta preocupación a las sociedades complejas, vamos a llamarle así, entonces ya nos olvidamos de las métricas del desarrollo humano y las damos por supuestas. Y yo creo que en ocasiones estamos dando por supuestas demasiadas cosas. Y entonces, yo lo que reivindico es que esta metodología, este marco conceptual del desarrollo humano y sostenible tiene que ser aplicado tanto en territorios en vías de desarrollo, en países emergentes, como en países ya desarrollados, porque las posibilidades de mejora y de crecimiento lo son para todos. Cada uno con prioridades distintas, con realidades distintas, con problemáticas distintas, por supuesto, pero como marco de trabajo, como estrategia de trabajo, yo creo que esencialmente es la misma. Sí. Quería, si me permites, sobre este. Una puntualización sobre eso. Sí. Detrás de todo eso también se esconde la otra parte, que es el tema del gasto. ¿Y cuál es el gasto en origen y cuál es el gasto en destino? ¿Y a dónde van destinados ese gasto y cómo son las inversiones que se producen a partir de ahí? Y ahí es donde tiene perdido el destino, tiene perdido la batalla. Pero Luigi tiene la palabra. Ese debate es interesante. Mi pregunta, de hecho, no era porque conceptualmente no tiene que ser así, pero el hecho es, y me refiero a lo que le decía François Bella, que de alguna forma no hemos capitalizado en tantos años de experiencia. Yo creo que sí hemos capitalizado en el enfoque del empoderamiento de la comunidad cuando hablamos de una comunidad indígena en países en vías de desarrollo. Eso lo hemos hecho, porque la OMT y otros han trabajado mucho sobre los mecanismos de alivio de la pobreza, etc. Lo que quiero decir es que cuando hablamos de empoderamiento de la comunidad, lo que tenemos enfrente es la pequeña comunidad rural. Eso es lo que viene a la imagen cuando uno habla de empoderamiento de la comunidad. Y no viene a cuento Barcelona, o París, o Roma, donde el problema es igualmente importante, pero mi impresión es que la metodología que se ha desarrollado hasta ahora es más bien dirigida al alivio de la pobreza y que es aplicable a un contexto, pero mucho menos a otro. Y sí, totalmente de acuerdo, hay que hacer más, porque lo que está pasando en Barcelona, como sabéis, que hay una crisis de un modelo turístico, es probablemente porque no ha habido la suficiente participación de la población local. Y eso es posible que pase en muchas otras ciudades. Entonces, bueno, es para concluir. Hay que hacerlo, pero quizás se ha metodologizado menos lo que es el empoderamiento de comunidades en países en vías de desarrollo desarrollados que los ha hecho en países en vías de desarrollo. Bueno, gracias. Dos puntos. Primero, la organización tell you that the dinner will be at 8:30 for the people that are registered, and the meeting point is at the Hotel AC, adjacent, at 8. And the second point is about our conference today. So as I took the privilege to be the moderator, I ask you again for the night, don't drink too much and think about the 55 points of the Charter. Thanks a lot.